ukhuluma ngesilwane esithanda inyama ngisho esifuna inyama wena ungathi inyama uyithanda wena nje ungezwa ungalalela wena mangathi thwala into ethwala okay angithi thwala imali uhambe uyonikeza nayo ugogo lapha unika imiliyoni nje ithi hamba unikeza nayo ugogo sathane uzokutshela ukuthi ugogo lo wazi ngemiliyoni ugogo mosibona ngamnika 200,000 akajabula ekakukhohle uvele uthi uvele 800 yonke uhambe uyomnika 200 ngoba uyini umuntu akalaleli ukuthi kuze sikwase ukuthi atshontshe le mali ngoba engalaleli kanti uma ngabe beyangalalela naye bekakwazi ukubiza imali ikwazi ukumlalela abesiyaqhubeka empilweni kuba kuhle kuye so-ke umuntu ibambele amagwaba bakhe akwazi ukuthwala inyama eyithanda inyama bakwazi ukuba ilifti kaJehova ahamba ayomondla uprofethi amondla uprofethi until isikhathi la uNkulunkulu ethi kwanele khona elili ibhayibheli uNkulunkulu after ekhulumela amagwaba bakuthi amondla uNkulunkulu wabese manje uthi okay bagwaba base-investe enough manje sekuyofuna umuntu uzubheka ukuthi umuntu nesilwane ukuphi unless amandla wethu abuyisele esimeni sokuthi silalele uNkulunkulu sedlula izilwane angeke sakwazi ukudla okuhle kwezwe haleluya sifuna ukulalela ngoba sifuna ukudla okuhle kwezwe lithi iBhayibheli uNkulunkulu wahamba waya kumfelokazi after sekaqedile ngamagwaba bakuprofethi Elijah waya kumfelokazi wafika umtshela wathi mfelokazi ngizothumela uprofethi wami la kuwe ufike umondle umnikeze ukudla uyathula nowesifazane uNkulunkulu usuka lapho uya-Elijah nje sokutshelile nowesifazane ukuthi wena wesifazane thumela uprofethi wami uNkulunkulu uyahamba uya-Elijah salusuka la manje amagwaba baseyabondlile sekwanele ngoba amagwaba uyakholwa ukuthi njengoba amagwaba ayondle uprofethi yabona bese katlebezela ngoba uNkulunkulu wayeseke wabusisa ngenyama ukudlula isibusiso ngoba ondle uprofethi wakhe la ebhaqe khona so-ke ithi iBhayibheli uNkulunkulu wathi no lesibusiso lesi manje sekufuna siye emntwini uNkulunkulu uyakulowesifazane uyamtshela mayebuyela Elijah uyile kulowesifazane sekunomsile kuNkulunkulu ithi iBhayibheli lowesifazane ngaleso sikhathi uNkulunkulu esuka kuye wahamba ofuna izikhulu wabuya wazobasa elungisa isikwa ithi iBhayibheli Elijah uyambuza ukuthi unani la uthi lo wesifazane hayi usele nje neflawanyana encane namafushanyana ukuthi sidle nomntwana wami bese kuyaphela ngathi amagama sizodla bese siyafa so Elijah is okay nami ngibale lapho ngilungisele lo mfazi uthi no usele nje kuphela okwami nomfana wami kodwa ngoba wakhumbula uNkulunkulu konje ukhulumile nami lo wesifazane wathi yabheka isizathu sokuthi befanele atshele Elijah ukuthi akunalutho kunjani sasingekho uma bekakumuntu ofana nalesilwane angezwa ukuthi igwaba baliphendulile lathi hey sekuncane akunalutho sifanele sidle sife nomfana wami azange liphendule lavele lamlalela igwaba uNkulunkulu lahamba layothwalela uprofethi but lo uNkulunkulu lethi sibusiso emntwini umuntu sarizida umuntu sabona ukuthi ingcondo yakhe iyazi ukuthi kuselokuncane uma kuselokuncane so ngeke akwazi ukuthi ngishele noprofethi but uNkulunkulu wamenza ukuthi akwenze lokho ngoba uNkulunkulu efuna ukubusisa bazalwane uzokwenza izinto noma ungasiwini ngoba ufuna ukukususa la akubeke la ukuze udumo luye kuye ukuze abantu bambone abagama uNkulunkulu wamenzisa lo she was not winning iBhayibheli if you are winning and obedient uzodla okuhle kwezwe she was not winning but uNkulunkulu wamenzisa wamenza ukuthi akamphekele noprofethi amnikeze yena wayephikisana wayekhuluma izinto eziningi ngoba engasiwinning ebheka isimo sakhe ephikisiswa into okusengqondweni yakhe ngoba uma sikhuluma ngokulalela uNkulunkulu sikhuluma ukuthi sibulala
wena benza lokhuya hamba uyonikela ngoba mina uNkulunkulu ufuna kuphumelele. Kuyamhluphekisa umuntu ngoba wazi ukuthi le mali umsebenzi wayo isikorokoro-nyana. Then mase kuthiwa nikela kasazwisisi manje. Kanti ngalesikhathi uNkulunkulu akukhuluma usho ukuthi phuma kuloko kwaziyo, ngena kuloko mina sengikusho ukuze uzokwazi ukudla okuhle kwezwe. If you are willing, uma willing, uwazi ukuthi uNkulunkulu masekakhulumile ngimele ukwenza lokho akushoyo, uzovela uyithathe ngokukhululeka bese uyenza ngoba uNkulunkulu uyamazi ukuthi ngeke ngimlalele bese akusakudli okuhle kwezwe. uNkulunkulu uzole sithi masimlalela asenzele asinikeze okuhle kwezwe. So-ke uma simlalele sokudla okuhle kwezwe. Haleluya. uNkulunkulu ukusabakasibusise egameni likaJesu Kristu. uNkulunkulu ethi bayekhuluma besho ukuthi phuma ngokwaziyo. uNkulunkulu ekhuluma noMoses. uMoses u-Israyeli uswela amanzi kodwa abayisrayeli bayakhomukela ngamanzi. uMoses uwazi ukuthi amanzi aphume ukuthi ishaya idwala before ekuqaleni uNkulunkulu wakhuluma uMoses washaya idwala kwaphuma amanzi. Kodwa this time uNkulunkulu uthi Moses khuluma kuleli dwala. Moses lokho akwaziyo ngoba ngithi ukungalaleli uvele kutheni khona into yaziyo okunzima kuwe ukuthi ushintshe kiyo ungene kuloko uNkulunkulu asekakusho manje. Lolwazi ayenalo uMoses lwaluthi ngeke nje yedwa ngokukhuluma awayidwala kazuthi liyashaya ukuze kuphume amanzi. Kodwa uMoses wenza njengalokho akwaziyo, wangavuma ukuphuma esikoleni sakhe asaziyo igraduation ayigraduate kangaka yolwazi analo, angavuma ukuphuma kilo ukuthi abesangene kuloko okushiwo uNkulunkulu. Ebazalwane bakaNkulunkulu ekhuluma into kuwe, you become new. Ufanele wenze sure ukuthi ngiba musha, ngiyaphuma kulesa sikolo esidala engisaziyo, ngidilitha yonke into engiyaziyo ngalento uNkulunkulu ayishoyo, ngingena kule ayikhuluma ngoba ukhuluma nje ngaleso sikhathi kunento afuna ukuyenza uNkulunkulu, efuna ukuthi ngena kuloko akushoyo uzoyibona lento yenzeka. Uma uzomlalela uzodla okuhle kwezwe. Moses waqhubeka washaya idwala. Moses ibabele uNkulunkulu uthi Moses hlulekile ukumlalela. Moses ungehlisile phakathi kwalaba bantu wangamlalela uNkulunkulu. So Moses angeke walibona iKhenani ngoba uhlulekile ukumgcwelisa. Ngamagama ukumgcwelisa ukuthi umlalele ukuze abantu bakwazi ukumazi njengoNkulunkulu walesikhathi samanje. Yes, before ngike ngathi but manje akusebenzi ngezinto zakuqala. Everyone ufuna ukuphumelela adle izinto zezwe okuhle kwezwe kumele ingqondo yakhe sonke isikhathi uNkulunkulu ekhuluma something kuwe yishintshe uyenze ibe yintsha. Suka elwazini lakho kodwa hamba kulolu lwazi uNkulunkulu akubekile phezu kwempilo yakho. uNkulunkulu emusa wakasibusise egameni likaJesu. Lolwazi onalo luyakubambezela. What you know about God iyakubambezela. What you know about life iyakubambezela. Yonke into uNkulunkulu ayikhulumayo umathi uNkulunkulu ngizonikeza umshado, ulwazi lwakho ukuthi wena sowuna 46 luma luphikisane nawe luthi ngeke phela. At the age of 46 uNkulunkulu akunika umntwana sena 50 it's impossible. Uyakhuluma uNkulunkulu wakhuluma naku-Abraham. uAbraham ngizokubusisa ngizokunikeza indodana, but ukusala wena kwathi ngeke kwenzeke. Sekudala kangaka ngeke kuze kwenzeke. Instead ukuthi usala asuse ulwazi olusengqondweni yakhe athi manje sekukhuluma uJehova, ngingena kokushiwo uJehova, ngizohamba ngimbone engidlisa okuhle kwezwe ngoba uthembisile wathi makimlalela izokunika okuhle kwezwe. Let me listen to him and see if ayikakunike na the goodness of the land. Hallelujah. Okuhle simele sikudle sila ezweni, asikho esinye isikhathi, ayikho enye indawo simele sibone amandla kaNkulunkulu sikhona la. Kodwa into esenza sikabona amandla kaNkulunkulu asimlaleli uNkulunkulu.
ne-experience yethu nezinto ezishiwo ngabantu ukuthi umuntu athi okay bakhulumile abantu kodwa manje sekukhuluma izulu ngenxa yokuthi kukhuluma izulu ngiyaphakama ngiyokwenza ngiyaphuma engqondweni yami nasezintweni ezikhulume ngabantu ngiyasuka kizo ngingena ezintweni eziqeda ukukhulunywa kuJehova. Jehova mawusho njalo wena nami ngiyangena ngifuna ukudla, so I need to be willing and be obedient. Ngikulalele nkulunkulu nakho konke okushoyo ngenze ngale ndlela wena osho ngayo. Nkulunkulu amasakasibusise egameni likaJesu Kristu waseNazaretha. So bazalwane, we have to be willing. Sikwazi ukuthi sizodla, we will make it. Uma siwilling sizofinyelela ebuhleni bonke. Ngokumele abantu bayambona uNkulunkulu wethu, ngokumele abantu bayamdumisa uNkulunkulu wethu, kodwa kukhona ngoba siphethwe ingqondo endala yokuthi no, I know ngokwasemhlabeni, I know ngesayensi, I know bayasitshela emakliniki, bayasitshela kuphi umuntu bangabe singenza lokhu ngalesikhathi sinje then izinto ngeke zisalunga. What is God saying? Siyamiyekela uNkulunkulu sinamathela kokudala. uNkulunkulu amusakasibusise, be willing and be obedient. NoNkulunkulu bayifuna ukwenzela something noma ufuna ukuphakamisa uNkulunkulu uzokhuluma into bese uthi mawuthulile uthi hayi mani le phela ngeke le impossible uma usasho njalo may God help you ukuthi Nkosi ngiyadilitha ngiyaqima engqondweni yami yonke into engiyaziyo kodwa ngingena entweni entsha. uNkulunkulu amusakasibusise, bazalwane simlaleleni singahlula izilwane, simlalele uNkulunkulu. UJona ukuthi akayithe eNiniva ayoshumayela, uJona unokuthalalela uNkulunkulu wahluleka wenza okwakhe akwaziyo ukuthi kuzoprotecta yena, akwaziyo azokuthi nje abantu bazothini, afune nje into ukuthi abantu amise lapho uSathane ukuthi abantu bazothini makumenza lokho, bazothini njani, bazomthatha njani. uNkulunkulu sekakhulumile barathi abantu bazothini. So uJob wayecabanga ebheka ukuthi bazothini abantu ngami. uNkulunkulu eshintsha sekashintsha thina kasababulala abantu beseNiniva, mina sengishumayelile hayi angilapho, thathe yami indlela mina ngiye eTharshishi. Ubheka uJona sekahambile waye eTharshishi, ziningi izinto ezenzeka kuye, wahlukumezeka, wahlushwa, waze uyazwa abantu bonke bakublame phakathi emkhumbini bemsola bathi hayi mani khona umuntu la, khona umuntu until azavuma bathi yimi ngithatheni ngiphosele kahle ngoba yimi engenza yonke le constitution, yimi engenza ukuthi umkhumbi ufuna ukucwila, thatheni ngiphosele kahle. After siyasho njalo bamthatha uJona bamphosela kahle. Can you imagine ubuhlungu adlula kini? Kuthi khona lapho izwi lenkosi uNkulunkulu waye wakhuluma nenhlanzi. Can you imagine? Inhlanzi director kaNkulunkulu ithi kunomuntu ongalaleli bathi kuJona, hamba ufike endaweni esowena nhlanzi. Mayevela lapho uvula umlomo bese uyabugwinya ngaleso sikhathi. Can you imagine inhlanzi yalalela isilwane sidlula umuntu? Ubani ufuna ukudlula isilwane lapho? Ubani ufuna ukuba ngaphansi kwesilwane? When uNkulunkulu wayesidala esingaphezulu, iBhayibheli we are gods. God is speaking to God. uNkulunkulu ukhuluma nabo uNkulunkulu abakithi, singabonkulunkulu abazalwane. So iBhayibheli uJona kwakwase uNkulunkulu ekhuluma nenhlanzi, isilwane azange siye eTharshishi sibheke lena kodwa isilwane savela savula umlomo evela uJona samgwinya uJona wahlala esiswini senhlanzi izinsuku ezintathu. Uma sekufike kuthi uNkulunkulu sekathi okay manje sokwamkhafuna nhlanzi yalalela. uNkulunkulu wathi hamba phuma emanzini, hamba esihlabathini, fika umkhafule, yalalela inhlanzi idlula umuntu owuJona okuthiwa neNiniva wahluleka ukulalela, bari inhlanzi imsikela iphethini ulibheka ukulalela uNkulunkulu. Namhlanje ngiyakuseva uJona washintsha ingqondo yakhe, ngiyacabanga ukuthi wafunda ngaleso sikhathi, bari emva kwenhlupheko kunezinto esekafanele sihlupheke
it the hard way. Ungafundi kabuhlungu ukulalela uNkulunkulu. Uyalalela somandla noma isimo singavumi. Kodwa uyalalelwa uSomandla. We need to obey God willingly. Ngehliziywa uthi yes Lord, ngiyavuma ngizokwenza lokho kushoyo. Ntando yakho mayenziwe. Kulula ukucula ngentando yakho, but when it comes to do it, kunzima. Ukumlalela to an extent ukuthi noma ngabe kubiza ukuthi ngilahlekelwe imali, I will listen to God. Asakhuluma kuMamela uThemba kwabanikeline kwaqala kwenzeka izinto i-overflow emzini wakhe. Ngoba kubiza ukuthi to receive that overflow, ubuhle bala ezweni bubiza ukuthi silalele. Sonke sinezinto esizidingayo, sifuna ukudla okuhle kwezwe, kanti kubiza ukuthi lalela noma uNkulunkulu bengabizani kuwe. Kokunye akasifuni imali, usifuna nesikhathi sethu. Bani usathana kutshela ukuthi ngeke kulunge, ibhizi kakhulu. Yabona lekhaya lapho kuthola kathi seseyi-4 room. Manje phela lekhaya selikhulu and akunayo umuntu okuhlindelayo. Lento ifuna mina yonke. So isikhathi salento ayishoyo ngizosithola. Bazalwane, delete yonke into oyaziyo for you to eat the good of the land. uNkulunkulu akakubusise egameni likaJesu. Izinto ezinhle usibekele zona. Kodwa inkinga lezi zinto esizaziyo, lokuqonda esinawo lezinto, le-experience esinayo lezinto, lezinto ongathi wena ziyaphatheka. Masowubala ukuthi le ndaba seyikhulu, vele seyikhulu siyayibona. Masowusho njalo nathi siya-understanda, but is God understanding ukuthi ngenxa yendle enkulu, but uNkulunkulu ukukhuluma ufuna ukukufaka kwezinye izinto ezinkulu, but umuntu athini athekele kukhona ngesimo sakho isikhathi anaso. Phela lesikhathi abasishoyo ilezinto akufanele kuphumule ngaso. Phela nabangisinzile akunika ma-excuse usathane ngisinzile phela fanele kuphumule nami ngiyashaya moya ngibe sobe khona iziningi lezinto ezikhona empilweni. Kanti uNkulunkulu okhulumayo bekafuna ukuthi dlula kuyo yonke le ma-excuses owabalayo bese ungena kuko wakhe. You tap into his mandate lapho uNkulunkulu afuna ukukufaka ekutheni uyodla izinto ezinkulu. Bazalwane, kufanele thina sikhulume nje izwi, sathana lalela, izwe lilalele, nazo zonke izinto ezisezweni zisilalele. Kodwa manje inkinga siyasuka kuNkulunkulu lethu ngokuthi singamlaleli uNkulunkulu. As we obey God, nathi izinto zizosilalela. Ngithe mina uma ungalaleli nawe umuntu, ungamlaleli uNkulunkulu, nabo aphila phakathi kwabo ngeke bakulalele. Ngeke walalelwa ngisho nawe izimo okhuluma nazo ngeke zikulalele. Kunale nkosi lapha eyathi babele inkosi yaseSamariya. Le nkosi le ziningi izinto ezenzekile. Ithi iBhayibheli kwasekuqaleni nje le nkosi yayisola uprofethi Elisha, imsola ukuthi Elisha hayikhona. Or before ithi la nini labantu bami kukhona la otshela abaka-Israyeli zonke izinto esiziplanayo, khona umngani ka-Israyeli. Lithi iBhayibheli le nkosi isasho njalo. Omunye walabantu bathi inkosi akekho njalo. Lo muntu otshela i-Israyeli izinto bokuthi ufuna ukubabulala bathole bangasekho lapho u-Elisha umprofethi wabo. Uvela batshele bese bashifte bahambe ngenye indlela. Uthi le nkosi no, Elisha lo kumele ngimubulale, ngizomlandelela, ngizomthumela amabutho ayombulala. Ithi iBhayibheli esalele Elisha waphuma inceku yakhe ngaphandle. Bayifika ngaphandle ithola impi ingaka, ibutho enkulu lize lizombulala. Utshele Elisha ayikhona la ngaphandle kumbi. iBhayibheli Elisha uthi okay, ungawari wena, laba bangakithi bakhulu kunalaba bangakini. Le ncebo ithukile. Kodwa iBhayibheli wathandaza Nkosi ukuvula amehlo ukuze abone kule bangakanani abangakithi. Kusho Elisha. Emva kwalokho iBhayibheli Elisha wakhuluma izwi kule butho lale nkosi yaseSamariya yathi ngabavaleka amehlo. Bonke labo bezele ukuzombulala bavaleka amehlo ngaleso sikhathi. Elisha ngoba naye unjani uyalalela udlo kuhle kwezwe engakafika ezulwini. Bazalwane, sinotola abantu ezulwini bajahile abantu ukuthi in the sweet by and by la siyodla khona la kube khona ukukhala
amehlo babahola bahamba babayisa eSamaria. Ibabe khona inkosi yayithi no asilo before babahambise yathi no Elisha nibabulale ka kusho inkosi yaIsrael. Elisha no bababulale ngoba vele sibahlulile nibabulalelana babahola babayisa endaweni yakibo bakhona ukusinda lapho. Bona lapho le nkosi ayizake phelele ngamandla kodwa ithubeka njalo bakufika indlala ezweni layo. Ibhayibheli sekufika indlala lapha ku First Kings emfundeni. First Kings befika indlala ezweni layo. First Kings chapter 6. Singakafundi angisho lokho seyifikile indlala ezweni labo. Kuthiwa khona lapho kwaba khona abesifazane abazoreporta kule nkosi ukuthi phela nkosi ngenxa yendlala ngigcine mina sengivumelana nalo mfazi ukuthi masidle umntwana wami kuqala bese basesiqedile sizodla nowakhe. Kanti manje senithi sesidlile wamntwana ngithi buya sidle wakhe sowuyaka lo wesifazane uya kule nkosi uyoreport. Inkosi yezwa ubuhlungu ukuthi ngale ndlela izwe layo seliphuka ngakhona abantu sebaze badla nabantwana. Kuthiwa le nkosi yagcoba abasana yakhala izwe ubuhlungu. Mayisuka lapho ithumela futhi kumprofethi Elisha ukuthi akahamba yobanjwa abulawa still ufuna ukubulala. Kuli yonke lento yenza economy yami iyehle kangaka ezweni lami ingenxa kaElisha. Elisha umuntu ngoba ngokulalela uNkulunkulu Elisha unamandla Elisha yokudeclare indlala ezweni esiphila kilo. Elisha ukhulumile indlala iBhayibheli lenkosi ethi akabulawe ngoba naku sekuzakudliwa nabantwana. Elisha the very same Elisha ufanele abulawe. Akufundele ku verse 31 to 33. 2 Kings chapter 6. 2 Kings chapter 6. Sorry. Yes. 31 to 33. Yati uNkulunkulu wakenza enese uma ikhanda indodana yakwenziwe. Yayisithuma umuntu phambi kwakhe Elisha esahlezi endlini yakhe amalunga ehlezi naye kebasala isitulo wathi ebantwini niyabona yini ukuthi le ndoda yomkhulazi ithumele ukunquma ikhanda lapha bhekani ekubeni kwesithunya nanibhalisa nisibuyisele emuva isitulo leso akithi izigi zezinyawo zenkosi yakhe zisemuva kwazo besakhuluma nawo bheka inkosi etela yathi bheka lokhu kubi kuvela kuJehova ngisamhlalelele kuJehova. Hallelujah. And while Elisha was talking with them, behold, the messenger came to him, and then the king came also. And the relenting king said, this even is from the Lord. Why should I any longer wait, expecting him to withdraw his punishment? What Elisha can be done now? Hallelujah. Lenkosi seyithumela abantu Elisha sowubonile already ukuthi seyithumela abantu. Lenkosi ithi noma endlela kubakhona akukhona ukumthola esandleni Elisha lo. So yini the fayithola ugama lobubi lobo bukhona ezweni labo. Kusho ukuthi vele kuvela kuNkulunkulu. Yini into engayenza ngoba uNkulunkulu akakhulumi lutho. Noma ngabe mina ngifuna ukumbulala umuntu ohlupha isizwe, kanti uNkulunkulu akasho ukuthi kumbulala. Akenzi kube possible ukuthi kimkhone lo muntu ohlupha isizwe Elisha. IBhayibheli lapha chapter 7 verse 1. Wayesethi u-Elisha, zwanini izwi likaJehova. Kusho kanje uJehova uthi, kusasa ngalesi sikhathi iseya yenkukhu ekolekileyo iyathengiswa ngeshekeli, namaseya amabili ebhali ngeshekeli eSamariya.
Haleluya. Le nkosi ilindele ukuzwa uNkulunkulu ekhuluma ngale simo ukuthi na Elisha takusengonikeza yena. Uthi ngcono kusuke uNkulunkulu ngoba ayikho uNkulunkulu ayikhulumayo ngalo Elisha lo fanele abulawe. So ke khona lapho le nkosi shothi yayilindele izwi elivela kuNkulunkulu. uNkulunkulu akhulume something ukuze udilo lo Elisha lo lokuthi ufuna ukumenza so uyazi so wenza lokho so already so uyazi le nkosi leya seyithumela lokho so uyazi so uNkulunkulu yena uthini uNkulunkulu uthulile so amagama njengoba uNkulunkulu athulile iBhayibheli khona lapho uElisha ukhuluma amazwi uthi hear the voice of the Lord izwani izwi likaJehova lisikasi izwi likaJehova enkosini but Elisha uthi mina ngizokhuluma ngikhulume njengokhuluma uJehova ngizokhuluma izwi elikhuluma ngimi nibe ngathi kukhuluma uJehova izwani izwi likaJehova izwi lika-Elisha lelikhulumayo inkosi leya ifuna uNkulunkulu akaveli kodwa Elisha uyavela uthi izwani izwi likaJehova kusasa ngalesikhathi amagama asho ukuthi indlala izobe seyiphelile. Haleluya. Lokhu kudura kwezinto lokhu kulalana kwabantu babulala abantwana kudliwa abantwana kuzobe sekuphelile kusasa. Le nkosi idinga izwi but lo olalela uNkulunkulu uba yizwi likaJehova ukhulumela izulu uletha umehluko. Inkosi yahluleka ukuletha umehluko ihluleka ukudla okuhle kwezwe ngoba yimlalela uNkulunkulu ilokhu ifuna ukubulala nabo Elijah kodwa Elisha ehlezi kuNkulunkulu elalela because he was willing and obedient kuNkulunkulu wakwazi ukushintsha lesimo wakhuluma izwi waba uNkulunkulu Elijah wasiguqula isimo njengoba Elisha wasiguqula isimo njengoba Elijah wasiguqula isimo kuAhab naye ngoba elalela wasiguqula isimo wakhuluma inala wathi indlala iyaphela sasa ngalesikhathi kuzobe kunomehluko amagama wayeunderstanding ukuthi njengoba ngi-willing and obedient I must declare something upon the good of the land ngikwazi uku-enjoya bazalwane bakithi sinaboNkulunkulu ngisho ukuthi zonke lezi zinto uNkulunkulu uzibekile esandleni sethu kodwa sikwazi ukuzibiza zenzeke ngendlela sifuna ngayo ngoba kudingeka ukuthi simlalele uNkulunkulu. If we are willing and obedient sizokhuluma labantu bedinga uNkulunkulu uthi akhulume befuna bengamtholi but nathi sizokhuluma izwi yazi ukhuluma izwi kube ngathi ukhuluma uNkulunkulu ukhuluma izwi and lezo lishoyo limeshe nalo uNkulunkulu akufunayo ngoba vele nawe uNkulunkulu kulelizwe ngoba uyamlalela noNkulunkulu. So ukudla kwethu izinto zezwe ezinhle zezwe kuvele kutheni are we willing or do we obey this God? Bazalwane sisekutheni siyamlalela noNkulunkulu siyayenza intando yakhe then izinto zizosilalela. We are gods in this world. Sinikiwe lobuNkulunkulu. We can speak things into being. Ziphile zibe zibonakala ngoba sinaboNkulunkulu. Kodwa kuncike ekutheni if we are willing sizoba ngaboNkulunkulu. We will speak as God speaks. Sizoceda indlala lakunendlala khona. Kube kusho thina esesikhathi yazi uyakhuluma into uNkulunkulu abengakasho njalo uyikhulume lento enhle bese uNkulunkulu ayenze ngoba wena uNkulunkulu uyayi-backup uNkulunkulu enze exactly lento oyisho uthi wena yazi babe ngikhulume kungekho engcondweni kanti uNkulunkulu wabhekapha lento eshoyo yavele yenzeka ngale ndlela osho ngayo because you are the God kulomhlaba and you're being a God kusho ukuthi ukuze uhlale unjalo lalela be willing to obey God shintsha lokho kwaziyo take me to the unique uNkulunkulu ayikhuluma kuwe yengene experience yengene ukuthi ngifuna ukuthi eJohn ePitoli baba babakhona ugogo kunye ngezwe esidabeni umuntu asitophe ukwenza uNkulunkulu obuzwe esidabeni kwathiwa loya wake wenza so bese kuba so nama mfuni ukuba kulesimo esinjalo uma uNkulunkulu ekhulumile who are you to stand against God? If you are willing and
and obedient. Inkinga abantu, yes, you can be obedient. Ukhona ukuthi umuntu asingayibona ukhona umntwana ukuthi uyathunga balisa akhulume ashona khona manje yakhuluma uthi hey manje yazi isonke isikhathi bathumana nawo yazi hey ngeke ngisekhona hamba uyakhona uyokwenza though akasiwini but ekugcineni abe obedient ukuthi uyenzile lento uNkulunkulu uyakuphasisa noma ngabe akusikuhle ukubalisa kodwa it's good ukuthi sibe willing uma senza into bazali noma labo sathana bangakuhlubeza ukuthi uhambe ungasiwini uyowenza but may God akwenze ube obedient ekugcineni ubone ukuthi yabona kufanele ukwenza lokho noma kuyakudina kodwa sengizowenza noma ngiyabona ukuthi this thing man izongebhani ngizowenza ngoba uNkulunkulu eshilo ngishintsha ingqondo yami ngingena kokuNkulunkulu ngidelete ekwaziyo. Obedience is deleting what you know and tap into the word uNkulunkulu alikhulumayo ungene totally into that word bese liyamanifesta okuhle kwezwe kuwethu. We are God in this world. Sibekwe uNkulunkulu singaboNkulunkulu siyahlulela kulezwe. IBhayibheli laba basendlini yenkosi babele ukwahlulela kithi esendlini yenkosi ngoba baphakathi nathi sibele ukwahlulela kodwa laba bangaphandle bazowahlulela ngaphandle. So amagama judgment ifanele ukuqala endlini yenkosi kuluke endlini yenkosi ngoba bakhona uNkulunkulu abahlulelayo endlini singaboNkulunkulu bazalana kulelizwe. We shall eat the goodness of the Lord, of the world. Wonke okusezweni okuhle sizokudla ngokusizwa uNkulunkulu egameni likaJesu. Ufuna ke siphakameni sizithakazele uNkosi egameni likaJesu. I want to be willing and obedient. Ngiyafuna okuhle kwezwe. Hallelujah. Bese isikhathi kufuna ngokuwe uyafuna ukulalela but unless God has said something angeke wakwazi ukuphumelela. Kodwa bakufuna uNkulunkulu surely kuzowenzeka ngoba kufuna uNkulunkulu. Sometimes sifuna ukulalela kuloko kufunwa yithi ngoba kufuna lokho ngizolalela but uma ngafuni lokho akushoyo yena ngibona ngathi kuzokuhlasisa ngibona ngathi kuzokubeka esimeni labantu bazokhuluma ngakho ngibona lokho ngathi kuzokwenza kube ngathi ngaphansi kwabanye abantu but ngifuna ukuthi mina fiyelela lapho ukuthi Nkosi I am willing as long as usho wena kuli mangenze lokho I am willing to do your will ukuze ngidle okuhle kwezwe. Willingness and obedience will make you eat the goodness of the good of the world. uNkulunkulu usakakusisa siyafuna uNkulunkulu asibeke kahle kwezezimali siyafuna sibeke kahle emisebenzini but thina senzani kahle kuye. Do we obey him? Uma ufuna kubeka kahle ezimalini lalela ezimalini yenza kahle ezimalini you will see you will eat the goodness of this world. uNkulunkulu usakakusisa uma ufuna uNkulunkulu akubeka kahle emisebenzini yenza kahle kuloko akushoyo kuwe you will eat the good of the land. uNkulunkulu usakakusisa sonke sifuna impumelelo for abantwana bethu sifuna impumelelo for imindeni yethu kodwa indaba enkulu are we willing? Ithelezwe uma ni willing and nilalela izokudla. uNkulunkulu akasikuthi oqamba mama uzokudla shona if you can just obey him and be willing to do his will. Uthi bayikhuluma nawe bese uthi Nkosi sekusho wena manje let my mind be moved from my old school exercise, from my experience, from the people in Masaba, just because we have said it, I will stand. Hallelujah. Yabiza ukulalela kodwa sothanda Nkosi niphe ukulalela. Ufundise Nkosi ukusuka ekule ezaziyo. IBhayibheli aboPeter badoba izinhlanzi. IBhayibheli badoba ebusuku because they had experience yokuthi isifish itholakala kahle ebusuku bazodoba ebusuku badoba ebusuku but until kwaba sekuseni azange babamba amafishi. Uma uJesu efika uthola babamba ngesikhathi